laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. yiltitoɗen e darsu meɗen feƴƴinoɗo on seeɗa on anndi o wiino no jeeya e sunnaji nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde simo janngude woni ko e nder julde wonna e nder julde o rewata e aaya tawa fi yurmede no wowla e aaya on so wonaa o daro o toro Allah yurmede ko noon kadi o rewata e aaya wonɗo fi jantiiɗo fi insinagol Allah so wonaa o deƴƴita o insinano Allah o rewata e aaya tawano e nder makko ɗon jantagol lette so wonaa o moolo Allah e ɗen lette wonaa o wiino en ɗum ko tanginaa ko hawrondiri e sawaba kon o nelaaɗo waɗanoo ɗum ko e janngugol nii tun harana e nder julde ma hara ko julde naafiilo amma e julde farilla wono cheikh al albani wiiri noon tabitaali e nelaaɗo wonde hi waɗaynoo ɗum o wiino en kadi si tawi on tigi hewti wona jooni ko Allah wi alaysa allahu bi ahkami lhakimin no jeeya e sunnaaji ɗin on tigi inna bala wa ana ala dhalika min alshahidin cheikh al albani o maaki on hadis ɗon wona selluɗo amma ka wi'a ɗon ka suratul qiyama alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta on tigi wiigol bala ashhadu on ɗon no selli si tawi janngo on janngi woni ko e nder julde wonna e nder julde suratul qiyama o hewtoyi ka timmode maggol ko Allah wi alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta yonti innu bala ashhadu amma ka suratul tin alaysa allahu bi ahkami alhakimin wiigol ɗum bala wa ana dhalika min alshahidin hadith arɗo ɗon on cheikh al albani wi hadith on sella amma si on tigi wi sabbi hisma rabbika al ala aw fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun wiigol o wi amantu billahi isayi o wi sabbi hisma rabbika al ala on tigi na subhana rabbi al ala ɗon ɗo fof ka nder julde aray wona e julde farla ne e hadisaji ɗin tabita e muɗum ɗum ɗo min no andintinde e nder darsu meɗen feƴƴinoɗon qala almuallifu rahimahullah takbiratu lintigal kako hafidahullah rahimahullah takbiratu lintigali kabbirali eggugol ngol mana sinnama eggugol ko iwgol e position ka woni ɗo yaha e position goo sino feewuno turo sino turino ɓanto sino darino yana ka leydi sujja sino sujji ka leydi jotto sino jottino yaha sujjugol e wiyete takbiratu intigal iwgol e wonande yaha e wonande goo habbirgol e ɗum o wi ɗo kanko muallifu on yukabbiru juulo on no habbira fi kulli raf'in kala ɓantagol wa khafdin e lesɗugol joltugol kala toowugol e kala jolgol wa qiyamin e kala immagol wa qu'udin e jooɗagol illa fi raf'i min arruku'i so wonaa ɓantagol immo e ruku on feewa ɗo na habbiraango watta fa innahu no kanko juuloo on ɗon simo ɓantade ka ruku yaqulu o wi'ay sami allahu liman hamidah ɗo na wi allahu akbar ko lutti kon fof simo ɓantade
maasi mo yahude turagol ma mo yawde sujjugol o yowi Allahu akbar. amma ɓantagol ka ruku o wi sami Allahu liman hamida, Allah nani yettowo ɗum. kala yettuɗo Allah Allah no nande. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. عبد الله بن مسعود أوي إمي نلالو هي محبرة كلك أو أغني كلك أو بنتي كلك أو إمي كلك أو جودي محبرة. في الحديث عنكم إمام أحمد كان إمام النسائي الترمذي بحديث نسلي الشيخ الألباني كان يكونه مسلي. ثم قال رفت الترمذي أوي والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أوي قل لدينكو يدون دوني كصحابة بن الأرض ما نصحابة بن الأرض كدون دو بقولنو كدون دو بوانو بحبرينو كالك بتروتو كالك ببانتوتو كالك بجورتو كالك بإموتو. من هنا بي صحابة بن الأرض ولا إنو بدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وبقوا كونابه. ومن بعدهم من التابعين أرتو بباو بندون إمرد جوكتو ببن. وعليه عامة الفقهاء والعلماء كويدون دو وني دندنانغال فامو بن كرمكو بن اغاندو بن فوب. انتهى حالة الترمذي كان كودوكا هاتي honto halika hala do imam tirmidhi honto yewtinde yewtere muallif on honto eggani mo nde yewtere do kaɓe oɗo wallifira ɗum ɗo kanko imam tirmidhi ɓe yiiduno ka sunanu tirmidhi ka sunanu makko ɓe woɗɗodiri moƴƴi noon ɓuri duuɓi wulurono hakkunde maɓɓe. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث اتما يقول أنه سمع أبا هريرة ونني أبو هريرة يقول نماك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله ولينه إذا قام إلى الصلاة سو إمك ودرنك جلدن يكبر أحبر حين يقوم سانغا وإمني جلدن سانغا ودري أفيري وي الله أكبر. ثم يكبر حين يركع رفت وحبر كدي سانغا وتركو ترتو ويانو كدي الله أكبر. ثم يقول رفت ويا باودون سمع الله لمن حمده الله نانا يتودون حين يرفع صلبه من الركعة سانغا وبنتي كيتي مكودين وفيوني دي إمورد درندن ركوع. ثم يقول رفت وماكو يا وهو قائم توكانكو مداري في ويت وماك ربنا لك الحمد جيدو من يتورنكو أن وودني قبل أن يسجد لنكو أديو سجدو سي وماك دو. ثم يقول رفت وماك الله أكبر وماك ألكم مولدو حين يهوي ساجدا سانغا وسوي فكاغول سجدول هوا وينغول ني سوي غول يانا سانغا وسوياني وكيباني سجدول غول دون كارني الله أكبر. ثم يكبر رفت وحبر حين يرفع رأسه سانغا وبنتي سلامك وان كسجود. ثم يكبر رفت وحبر كدي حين يقوم من الجلوس سانغا إمي مرد جون في الاثنتين كدار نديري سمو إما ردون كدي وحبره mana so yayi sujjugol o habbiray so ɓanti ka sujjude o habbiray so yahutugo sujjugol o habbiray so jottade o habbiray so tawike mo immanade tataɓere nden kadi o habbiray. ثم يفعل ذلك في كل ركعة ربتي ودر نين دارن بي دارن كوني o gerdata حتى يفرغ من الصلاة ها وغانا جلدن فيو. قال أبو هريرة ماكي كانت هذه صلاته حتى فارغ الدنيا ɗum ɗo wonno julde makko nden ko ni nde wa'uno haa o seedi aduna o haa nelaɗo faati ko ni o gerdani sanga kala o iwata ka woni ɗon o yaha e position goo o habbiray so wona ɓantagol ka ruku ɗon ko wiyata ko samia allahu liman hamida o maaka noon kadi ɓaawo gayni ɗum maaka rabbana walaka alhamdu.
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وبير في الحديث. وعن إكرمة قال إتم إكرمة أوي قلت لابن عباس ولو قتال باجو ابن عباس أوي ميوي أن ابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق أوي مجولي نكرة بطحاء نكرة مكة ene nokkure o mi juuli ɗon fana ɓaawo mawɗo bula'uujo ahmad komo timma ara fiilji ɗin fof timma e makko goɗɗino débranché jofoojo fa kabbara 22 takbiratan o habbiri kabbiraali noogay e ɗiɗi yukabbiru ida sajada so o sujji o habbira وإذا رفع رأسه أتي وبنتي هو ما كنا قال وهبرا فقال ابن عباس وي تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم nden ɗon tigi ko nde woni julde ben algasimu ɗum ko nelaɗo sallllahu alih w sallam no on wiiɗa mawɗo bulawujo na bulawujo nan ko sifa nden julde makko ɗen tigi wonno julde nelaɗo abulgasimu رواه أحمد والبخاري. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال نويد أنهم ندونا فؤدغول حبرغول أنتقيغول harako fewndo o naatani eggugol o fokkitani o fuɗɗi déplacade joni siko yahango ruku on ndemoyne allah ko nayo dar haganone allahu akbar nongo yawaɗa ruku on ko so fokkitani ruku o yaada ɗum allahu akbar ndemo yaaka sujjugol o fokkita sujjugol ngol allahu akbar o sujjoya ndemo ɓanto o ɓantoɗa allahu akbar o yaada allahu akbar sanga o fokkitani eggugol ngol o fuɗɗora ɗon habbirgol ngol wona yo yaw ha o gaynoya o iwa e on position o yaha e position o ya few o gayna waɗa ruku ha o gayna ni non so wiɗa ɗum allahu akbar o sujja ha o gayna mum so wiya allahu akbar kono ɗo ko ɓurgol moƴƴugol ngol kono fi o waɗi ɗum hatta julde nen sella koye si wonti waɗi ni allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd allahu akbar allahu akbar ani o waɗa ha o gayna noon so habbira no sella kadi ka waɗa ni allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamidah allahu akbar ɗo kadi no sella ka sellugol ɗum ɗo fof noon tigi waɗi riwara selli ko woni ko ɗaɓɓa kon ko yon tigi habbir e ngol eggugol ɗo ɓayo iri oya position o yahi oya position o habbira ma ɓayo fokkitanima o habbira kono ko ɓuri moƴƴide ko waɗudugol ene yustahabu ɓe faamugol istilahatul fugaha'i no nafa moƴƴi non ɓe jogii ko ɓe wiyete al afdaliya wal ijza ko ɓuri moƴƴide kon premier qualité o ɗo wiyete yustahabbu ma al istihbabu ma al afdaliya no woodi ko wiyete al ijza no gayna no gayna woodi gasi ko ɗum ɓeynata awailul kalimat wa awakhirul kalimat halil matlubu huwa awailul kalimat aw awakhiruha awailul kalimat ko ani ko waɗugol fof ɓodde ka fuɗɗi haa ka gasoyi no ɗaɓɓira noon 100% ɗum wiyete awailul kalimat awakhirul kalimat ko 1% on ƴewon to on tigi waɗi kono neɗɗo on yo eto julde makko nden o eto no o wowri noon fof nde nanda e julde nde sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wota on ti yawito naɓani ɗo ko sunna kala mo ko ɓe inni ɗum ɗo so on tigi waɗal ɗum ɗo bonnata o ena hakkitande makko ala o wi jeetata ɓum ɗum
hay'atu ruku'i mbaadiji ruƴƴugol ani mbaadiji nangol ka koppi hay'at ko façonji ko nooneji ko mbaadiji alwajibu fi ruku'i ko waɗɗi kon ka ruku mujarradul inhina ko turagol tu yani ko wiyete ko waɗɗi kon ko yonti gon turike kala façon no turori e position wo position so yontu o helike seeɗa o daraki ko feewiri o dagawal haray ko wiyete ruku on waɗi bi haythu nokku tawa so turike tasilul yadani juɗɗen ɗiɗi no hewtoya ila rukbatayni ka koppi tawa juuɗe makko ɗi no wawi memde koppi ɗi o andi mo feewi ni juuɗe memata koppi ɗi kono so turike hara juuɗe no wawi memde koppi ɗi hara o waɗi ko wiyete ruku kon ko ɓuri famde kon walakinna sunnata fihi kono noon sunna on ka ruku taswiyatu ra'si bil ajizi ko feppindirgol hoore nden e boɓi ɗi ajiz fogolle ɗen yaafore boɓi ɗin tawa no feppi hoore nden ɗa ɗuma to no sa mesiri ni taway toujours feppodiri ko ɗum woni sunna o wal itimadu bil yadayni ala rukbatayni e tuuginorgol juɗɗen ɗiɗi ka hoore koppi ñoƴƴa juuɗe ɗen ka koppi ma'a mujafatihima wondude e woɗɗidirgol ɗe kanje juuɗɗen ɗiɗi anil jambayni gayi becce makko ɗen ɗiɗi simo nangini koppi ɗin ara juuɗe makko ɗen bakaki becce makko ɗen na yo waɗu ni o nanga ɗo koppi ɗin koyo gonfu seeɗa wa tafrijul asabi'i e lancutugol hakkude kolli ɗi wona tamidirgol ɗi ni waɗa ɗi hara ɗi lanciti ni tafrij farraja farj itta farj furja yolnde farj kadi ko yolnde tafrij ko yolɗingo wa accugol jolɗe jolɗe ana tamodir ni wa koolaɗi koɗi lancitori seeɗa yaka noon kadi ko be on tigi pasidira ɗi ha ɗumanno yo on tun hara ɗi bakkodira hara ko ni on tigi nangiri wona yo waɗu ni ko jogoɗo hara ɗi lanciti ni seeɗa aadi o wi ala rukbati ka hoore howru wassaaji e ka belerru sawa on tigi nango e beleru ndun ni yo taw tun hara o yawtana howru no o nanga beleru ndun ɗo ka sengol e howru seeɗa ma ka howru ndun ɗo kono taw hara junngo ngon kolli maggo on no lanciti seeɗa wa bastul aldahari fontugol ɓaawo ngon tawa ngo fonti ni fa an uqbata bne amirin juhani radiallahu anhu annahu raka'a kanko uqba o waɗi ruku o turi fa jaafa yadayhi o woɗɗidiri juuɗe makko ɗen hakkunde mum hakkunde juuɗe ɗen e becce makko ɗen reedu ndun wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi o aggi juuɗe makko ɗen ɗiɗi mana newe juuɗe makko ɗin ɗi ka hoore koppi makko ɗiɗi wa farraja bayna asabi'ihi o woɗɗidiri o lanciti hakkude kolli makko juuɗe ɗin min wara'i rukbatayhi ɓaawo koppi makko ɗin ɗiɗi wa gaala o wi ɓaawo waɗiri ni waɗi ruku on ni no o sifora ɗo ni o maaki hakada ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yusalli o wi ko wano ni tigi mi yiiri nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no juulira rawahu ahmad wa abu dawud wa nasai wa an abi humaydin itama abu humayd gasa as-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama tabiti wonde nelaaɗo on kana wonino idha raka'a si o ruƴƴi mana so nangi ruku on e itadala o fotodiray walam yusawwib ra'sahu o ngallinta hoore makko nde o ɓantatande dow walam yuqanni'hu o turatande kadi moƴƴi o watta hoore nde ni hara no ɓanti ni o gitta kadi waɗa ni hakkude ɗon ni wa wada'a yadayhi o wallini juuɗe makko ɗe ɗiɗi ala rukbatayhi e hoore koppi makko ɗe ɗiɗi ka annahu a sikka e kanko gabidun alayhima himo tami koppi makko ɗe ɗiɗi o waɗi aggi newe juuɗe ɗen ka koppi mo wawi wati mo tami koppi ɗin yanna fontugol ɗe kadi num baka ɗo ni tu koyo ɗe
e jogito koppi ɗin oɗo Abu Humayd as-Sa'idi o wi ko ni nelaɗo gerdayno rawahu an-Nasa'i wa inda Muslimin no ka deftere imam Muslim sahih makko an Aisha itta enen Aisha radiyallahu anha yo Allah weltano sahaba ɓen fof weltano enen weltaniɓe ɓen kadi tikkamɓe ɓen kana wonino kanko nelaɗo idha raka'a so waɗi ruku on lam yushakhis ra'sahu o townata hoore makko nen shakhasa ko yaltintinnugol ɗo itta a shakhs neɗɗo ɓayno feeñi no yi o ɓenna shay'un shakhisun hunde yaltutunde feeñunde nde suuɗaaki o yaltinita hoore makko nden o ɓantande ni wa lam yusawwibhu o ugginta kadi hoore nden walakin bayna dalik kono ko hakkunde ɗon hakkunde ɓantugol hoore nden ni e turugol hoore nden ni hakkunde ɗon koyo ɗon woni eytidal o fepponirgol ngol feppina wa an Ali radiyallahu anhu ittama e sayyidina Ali yo Allah weltanamo weltano sahaba ɓen fof qala o maaki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah on wonino ida raka'a si o nangi e koppi ɗin law wudi'a qadahun si tawino hara peletun ndiyam aggama ala dahrihi qadahun min ma'in e miran hum pooti hun ndiyam gadah ko kala miran hun toso kun hara ko heewi kon ko waɗite kono ndiyam no wawi hara ko poore moƴƴinira no wawi hara ko kore no wawi hara ko janɗe moƴƴinira si tawi nelaɗo waɗi ruku a ƴetti miran hun ndiyam a aggi ka hoore ɓaawo makko ɗo o wi lam yuhraq ndiyam ɗan hibbatano sa ken ko feppi tuupla sa joɗɗini ɗon ndiyam ɗan hibbata ko so tawi ara no woñori cengo goo sa joɗɗinay tun peesira ɗon so tawi ndiyam ɗan no heewi ɗan hibba kono kanko nano rawahu Ahmad wa Abu Dawuda fi marasilihi Abu Dawuda mo jogi defte ɗiɗi mo jogi sunan mo jogi marasil andi marasil ko jamu mursal wonon mursal ma huwa alhadithu almursal نعم ما هو الحديث المرسل 1 2 3 4 5 6 ارفعوا الأصابع طيب يا شيخ عبد الله ما هو الحديث المرسل sahabajo مرسل الصحابي لا يعتبر مرسلا إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حضر أو لم يحضر لأن الصحابي لا يروي عن التابعي فهو يروي عن صحابي آخر فالجهالة بالصحابي لا تضر. إذا المرسل الذي يعنيه العلماء هو مرسل التابعي. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد أنه أخذه من صحابي. ولكن لماذا لا يحتج بمرسل التابعي؟ لأن هناك احتمالا أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخر وهذا التابعي هو الذي رواه عن الصحابي. ويكون المجهول الذي سقط في السند يكون تابعيا. فإذا كان المجهول تابعيا فالحديث
لا يحتج به، لأننا نحتاج أن نعرف من هو هذا التابعي، هل هو ثقة؟ ليس كل تابعين ثقة، ليس كل تابعي ثقة. أما الصحابي فكلهم عدول ثقات قد زكاهم الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه ورضي عنه، فلا تبحث عن عدالتهم ولا عن ثقتهم عند أهل السنة والجماعة أهل الحق. نعم. أبو داود السجستاني جمع مراسيل التابعين وصنف لها كتابا سماه كتاب المراسيل. أبو داود السجستاني ومؤمن لدي أحاديث المرسلة من التابعين ومؤمن لدي هو الدفتر واتر نواوي حرى حديث أنكو مرسل من هذا الطريق ومسند من طريق آخر. نواوي حديث من فيل رلاوي بوي فيل رلاوي دي لاوي تتلاوي نين تولى والقو عند اللاوي دونكو مرسل كون لاوي نترينكو مسند ستابي روي مرسلا ومسندا فالإرسال لا يؤثر، فيكون الحديث صحيحا إذا كان الطريق المسند صحيحا فيكون الحديث صحيحا. نعم. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك. وقال رضي الله عنه كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. أولو مصعب ابن سعد وإيتي سعد بن مكة وبي صليت إلى جانب أبي جولي سنغو بين بيتش بين أنا بيتش ندري من جولو وإن فطبقت بين كفي مهيب بندري طبقا هيب بندري قول تاك بندري قولني أنا قلت تطبيق قولي ترقل براتيكو قول هيب بندري قول لدنجي كونغون قول مي هاي جانغو مدينة إمو دايها بين طبقا هيب بندري قلت طبق joni o dal ko tabak puisque dal on dow e won lega ko no feppondiri heɓɓondiri ɓeyna wafaga shannum tabaqa si tawi miran hunkun e ombal mum kadi hiɓɓondiri ɓeynna ha miran hunkun e konko ombira kon hiɓɓondiri kip nanodiri ɗum no wowli rek kala hunde arde kande hani arde ɗon hiɓɓondiri netwi tak ɓeynna wafaga shannum tabaqa o wi mi hiɓɓidiri hakkude newe an nden ɗiɗi ثم وضعتهما من ودي كنجريدي بين فخذي حق لبوسي عندك ودي او غايني ودي ركوع ودي جاكا بما كون دار نو ني جوري دو اونتو ماتا وي بن ام فنهاني عن ذلك بن ان هادي ميدو وي تاوا دum do o wi men woni no bay ben makko haadi modum fi yo wad mo igna yani yo jabimmo o anda wona tama kala nakan ona imorde makko yo addam mo dali o wi hari meden waday no dum fewn nelaado me yamira on tumati hombo yamiri be nelaado sallallahu alaihi wasallam stay sahaba jo inni umirna me yamira ma nuhina men hadama hada no anda ko laado hadi ka wi hadama don ko laado yamiri ka wi yamira ma o wi me yamira yo men aggu juude amen den ka hawre koppi ala rukabi jamu rukba كفيل رسم كجماعة سينا مراه الجماعة هذا يعني كفيل لي حديثهم كدنتال كأنه قال دنتال دو دنتال هم قال نعم سينا مراه الجماعة هذا كم مراد كم
نعم 7 من هم نعم نعم بخاري ومسلم أصحاب السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه ابن كجيغو نعم والإمام أحمد ممتاز برافو شكرا طيب تاسعا الذكر فيه جانتا قول إن الله نين كركوع يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم نويدا جانتا قول إن الله كركوع نقول كونغول دو إن سبحان ربي العظيم سنيودني جير لان موضوع فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه جهني بني جهينة قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الواقعة سانغا او آية دو تشيبي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم باو او آية دو تشيبي كنلا دو ماكي وادي او آية دو كركوع مودو سنتوري كجانغو آية دو بمان رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد كان كو إسناد كو جيد كنو شيخ الألباني بيكو ضعيف لفظ أندو يعني أو رواية أو سلة كنو نو أري وند دون يوون وادو يسو كسلي دو كنو أو إسناد مكو سلة نو شيخ الألباني ماكرينو وعن حذيفة ابن اليمان قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم رواه مسلم وأصحاب السنن ورسل لكي وروا والتك وتولود طبعا اوتو يعني لفظون نسلي كونو سند تونو أردن سندون يتسوجن درتو ko joni ba e hebi lawol go kata watay no selli alhamdulillahi rabbil alamin wa amma lahu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi beydugol wa bihamdihi faqad jaa min iddati turuqin gondingol kongol don ari ardi laawi buy kono kulluha da'ifatun indo laawi fop di ko beydi don kon ardi laawi di foko lowdi قال الشوكاني إمام الشوكاني أماكي ولكن هذه الطرق كونت إلى ولو تتعاضد اسم بندري يدل ندري عاضد ولو ندرغول اسم بندري يجوغو ندرا ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح نسلا كجولو رأمين إنه حتى تنك سبحنا قولوا سبحان ربي العظيم يقتصر عليه حتى رنتو طبعا يمي وبحمده أنكو بيد وبحمده أري اللاوي كونو دفو لا والبيت إتاما ولا مفيرة كوا بحمده أم بيد تواي حالا نجوكين والله والله كونو بايد دول سلمو بن راما إمام الشوكاني بياري دولني لو كون سيهاوتني ونيتي دوني kono hattugol ɗa e subhana rabbiyal azim ko ɗon ɓuri moƴƴude ɓaylon kan luutotaka sino selli imam muslim fillimo ashabu sunan o wi aw yudifa ilayhi ma o watta e ngol subhinagol ɗon kanko juulowo on ahadul adkari l atiyati goto e ɗi jantoreji arayɗi ɗo simo faala o ine subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim simo faala o wi'a ɗum hawgayna o ɓeyda kadi ɗum ɗo ara noon ɗum an aliyin radiallahu anhu anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam kana ida raka'a qal o wi tabiti kanko ali o maaki tabiti wonde nelaaɗo wonino si o waɗi ruku o maakayno allahumma laka raka'atu allah ko ammi ruƴƴani wa bika amantu ko ammi gomɗini wa laka aslamtu ko e mami jebbili anta rabbi ko an woni jeyɗo lan on khasha'a
yankinike sam'i nanirɗe an nden wa basari e yiiruɗe an nden wa mukhi e ngaandi an ndin wa azmi e ƴiye an nden wa asabi e ɗaɗi an ɗin wa mastagallat bihi gadani e dendanangal ko teppe an ɗe rondi kon e an ɗum ɗo fof jebbilanike hombo yankinanike hombo lillahi rabbil alamin allah jeyɗo tagore nden rawahu ahmad wa muslim wa abu dawud wa gayru wonde mo ma kayno ɗum ɗo no sella sa inni subhana rabbi al azim inna allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaghallat bihi qadami lillahi rabbil alamin ɓawo ɓe innayi moodi ɓeeɗo kadi mi annda kon to ɓe nuɗori si ɓe tuuri ke ɓe annda no ɓante ɗiɗi on ma on tigi watta e hoore subhana rabbi al azim on ɗum ɗo an aishata radiallahu anha anna rasula allahi sallllahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi o maaki nelaɗo wonino himo maakay noosimo turi ka ruku ma o sujji ka sujudu o maaka ɓaawo o maaki subhana rabbi al azim o watta ɗon sabuhun quddusun ma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi subuhun ma sabuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi o maakayno ɗum subbihinotoɗo senuɗo seniɗo jeyɗo malaika ɓen e jibril ruh yani subuhun yani ko seninteɗo laaɓuɗo mawnuɗo towuɗo kañum e subuhun e ɓuddusum ko gootum wonde allah sallah sallam waɗano ɗum ɗo mo waɗi ɗum ɗo ɓeydi e hoore subhana rabbi al azim o watti subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi hareno moƴƴi tabum ɗum ma o inna oɗo du'a an auf ibne malikin al ashja'i ittama e oɗo qala o maaki qumtu ma'a rasulillahi sallllahu alih wa sallam laylatan ñande goo mi immi mi rerode enelaɗo jemma goo ɓe darode juulugol fagama fagara suratul bagara o immi o dari o jangi suratul bagara ɓaawo fatiha on taba ila an qala ha o wi'oyi kanko e sahabajo on ɗo auf fakana yaqulu fi ruku'ihi o wonino himo maakayno ko min juuldata ɗon kan ruku makko o maaka subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa nasa'i o maaka sana yodani jon mangu ngun e laamuji ɗin e mawnin kinnare nden e towugol ngol mawngu ngu ɗum ɗo fof jabarut malakut kibriya azama ɗum fof ko ɓe mana o ɓattodiri nayi on an aishata qalat ittama e aicha fayin o maaki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo allah wonino yuktiri mo hebbina an yaqula nde o maakata fi ruku'ihi wa sujudihi ka ruku'u makko e ka sujudu makko o maaka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yata'awwalu alquran rawahu ahmad wal bukhari wa muslim wa ghayruhum yata'awwalu alquran wa fi ra'yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika annun en bakkidirgol fayde ayaji alqur'ana ɗen hara innaali qala allahu taala e nder yewtere tun wattora toon aya ɓen yata'awwalu bil qur'an ay yata'awwalu bil qur'an ya'malu bi qawli llahi taala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu mo ƴetta ko o alqur'ana ko firi kon o gollitira ɗum ɗon eɗi konnguli ɗo mo maakayno ɗum ɗo kadi aicha maaki mo heewno maakgol ɗum ka ruku makko ka sujudu makko sappo mum ɗum adkaru raf'i min arruku'i wal i'tidali jantoreji saanga on tigi ɓantoto ka ruku e saanga o fotoniri o dari mo feewi yet o iwi ka ruku o haalta sujjugol mo dari ɗon
yustahabbu lil musalli rena juulowon imama woni ko almami o woni aw ma'muman ma ko ɓaawojo aw mum farida ma ko kanko toon e juulude no yiɗanamo an yaɓura nde o wiyata inda raf'i sanga o ɓanti min arruku'i ka ruku tuma ɓanto ka ruku o wi'a sami allahu liman hamida nde mo ɓanto fa ida stawa qa'iman si o fotodiri daragol o dariɗo o fotodiri o feewi darde yetti falyaqul yo wi rabbana wa lakal hamdu jeyɗo men yettorne ko an wodani ɗum ɗo almami wowla ɗiɗo ɗiɗi noon almami inna sami allahu liman hamida nde mo ɓanto so dari ko feewi o inna rabbana wa lakal hamdu ɓaawojo on ndehi mo ɓantade o inna sami allahu liman hamida so ɓanti ko feewi inna rabbana wa lakal hamdu gooto tun juulowo kañum tun feere o almake o almaka kankade o innayde mo ɓanto ka ruku sami allahu liman hamida so ɓanti ko feewi inna rabbana wa lakal hamdu ɗum ɗo ɓuri sellude o adda noon khilaf on jooni fa an abi hurayrata ittama e oɗo anna annabiya wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kana yaqulu o wonino himo makayno sami allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min arraka'ati sanga o ɓantata keeci makko ɗin ka ruku thumma yaqul arraka'a no wi'e darde no wi'e ruku kadi thumma yaqul refte o wi'a wa huwa ga'imun tawa himo dari feewi rabbana wa lakal hamdu rawahu ahmad wa shaykhani imam ahmad e cheikhu ɓen ɗiɗi woni ɗiɗo fillimo e cheikhu ɓe ɗiɗo gandi ko cheikhu lboukhari e cheikhu muslim wa fi lboukhari ari ka deftere imamu lboukhari mi hadis anas filli arana abu hurayra wa ida qala sami allahu liman hamida illano makino ɗum ɗo o maki faqulu koni wonirto onon kadi sikka ko wonno ko ida qala imamu sami allahu liman hamida faqulu wiye onon ɓaawo ɓen allahumma rabbana wa lakal hamdu wonde si tawi almami wi'i sami allahu liman hamida wiye onon ɓaawo ɓen allahumma rabbana wa lakal hamdu salla rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu yara ba'du al-ulama'i yoga e karamakoɓe goo no yi'a anna al-ma'muma wonde ɓaawojo on la yaqulu o wiyata kanko sami allahu liman hamida kanko o wiyata ɗum bal accu kan ida sami'aha si o nani ngol ɗon konngol min al-imami modde almami makko on si almami on wi sami allahu liman hamida kanko ɓaawojo ko honno o innata yaqulu o innay allahumma rabbana wa lakal hamdu li hada alhadith sabu o hadith ɗo kallaɗo maki ɗo si almami inni sami allah liman hamida ono ɓaawo wi'e allahumma rabbana wa lakal hamdu sabu o hadith ɗo o feeñe makko kon ko wonde ɓaawojo kañum innita sami allah liman hamida ko si o nani almami makko on no wi'a ɗum kanko inna allahumma rabbana wa lakal hamdu ɗon dalil maɓɓe goo dalil ɗin mo wali hadis abi hurayra inda ahmada wa gayrihi e hadis mo abu hurayra filli imam ahmad no yaltinimo ka deftere muɗum e woɓɓe gooɓe wona imam ahmad no yalti ka defte muɗum anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam wonde laaɗo allah on qaala o maaki ida qaala al imamu si almami on wi'i oɗo hadis men sami allahu liman hamida si almami wi'i ɗum ɗo faqulu onon ɓaawoɓe wi'e allahumma rabbana wa lakal hamdu fa inna man waafaga qawluhu qawla almalaikati andumo konngol muɗum feppodiri e konngol malaika ɓen gufira lahu o yaafete mata gadda makko ardino kon min dambi e bakkatuji makko ɗi si konngol on tigi ngol feppodiri e konngol malaika ɓen kadi ɓe juulay kamɓe kadi ɓe innay allahumma rabbana wa lakal hamdu si ande a wi'a allahumma rabbana wa lakal hamdu feppodiri yaadi e konngol malaika ɓen ka ɓe inni ɗon allahumma rabbana wa lakal hamdu on fonditi ara a gañike a heɓi victoire
kado on ko honɗum Allah yaafo bakkatuji ma attinoɗi ɗin tosoki ɗin noon hadis on ko am kono mukhassas wonde bakkatuji jani ɗin ɗi yaafatake sina on tigi tuubanɗi e dewe boyi nelaaɗo no andine wonde mo waɗi ɗen dewe ɗon o yaafete bakkatuji makko ɗi wano juma ha mo juuli juma ha jumaare arore nden juma on montaɗi bakkatuji wonoji hakkunde ɗon suumaye ha suumaye ara ɗo montaɗi bakkatuji wonoji hakkunde ɗon hajju e hajju umra e umra wano noon montayi kono ari wat tagid nokku goo nokku ko hadis mutlaga nokku goo ari ida jutinibatil kabairu si jani ɗi woɗɗitama huna yuhmalu lmutlaq ala almuqayyad liannahuma warada fi sababin wahidin ittahada fi sababi walhukmi nam ɗo oɗo hadis ko feeñi e makko kon ko wonde ko almami innata sami allahu liman hamida si ɓaawo ɓaawo jon nani ɗum ɗon kanko o wiya allahumma rabbana wa laka alhamdu ɗum waɗi yoga e karamakoɓe buyi kamɓe ko ni ɓe yaari wonde almami on ko kanko ko innay tun sami allahu liman hamida wala imam malik no wi ɓaawo ɓaawo jon wiyata sami allahu liman hamida almami on wiyata allahumma rabbana wa laka alhamdu mo ɓe no jogii ko wowlata almami on ko wiyata ko sami allahu liman hamida tun ɓaawo ɓaawo jon ko wiyata ko rabbana wa laka alhamdu tun kono imamu shafii e ahlu hadis ɓe goo ɓe wii almami on hawtayɗi ɗinon kañum kono ɓaawo ɓaawo jon kañum ko wiyata tun ko rabbana wa laka alhamdu wiyata sami allahu liman hamida imam ahmad e riwaya makko ɓurɗo lollude on e bawɗo ahlil hadis cheikh albani no semmini ɗum e woɓɓe goo ɓe wii almami on ba ɓaawo ɓaawojo on ba no o wiiri ɗo ni e fof ɓe wooli ɗino konngol ɗino ɗum noon ɓuri sellude o wii lakinna qawla rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kono noon konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka o maaki ɗon sallu juulire kama ra'aytumuni wano yiirɗon mi usalli miɗo juulira ni juulire no yiirɗo miɗo juulira ni ngol konngol ɗon yaktadigol ɗon no landi no ñaawi an yajma ande hawtata kullu musallin kala juuloowo bayna tasbihi hakkunde sumbinagol ngol wa tahmida yettugol allah ngol sami allahu liman hamida on e rabbana walaka alhamdu o hawtani wa in kana ma'muman haysi ko ɓaawo ɓaawojo ko almaɗo wa yujabu no jaabe noon amma stadalla bihi alqa'iluna ko dallinori kon ɓe wi'uɓe bi anna alma'muma wonde ɓaawo ɓaawojo on almaɗo on la yajma'u baynahuma hotta hakkunde majji kanji ɗiɗi bal ya'ti bitahmidi fagat accu kanko ko arta kon ko yettugol ngol tun wiigo allahumma rabbana wa laka alhamdu jaabete ɗin ko dalil maɓɓe bima zakarahu nawawiyu ko imamu nawawi janti kon qala imamu nawawi maaki fi jaabagol ɓe o maaki qala ashabuna wondiɓɓe amen ɓe wi'i homɓe shafayankoɓe ɓen ɓe wi'i fa ma'anahu firo ɗum ɗo ɓuulu wi'e rabbana laka alhamdu ma'a ma qad alimtumuhu wi'e ɗum ko larmaki ɗo yo wi'e allahumma rabbana wa laka alhamdu wi'e ɗum wattidon ɗum ɗon e ko annduɗon kon min qawli sami allahu liman hamida e konngol sami allahu liman ngol ɗon o anndinogol wattide e maggol noon wiigo allahumma rabbana wa laka alhamdu wa innama khassa hada bidicri anndu ko nelaaɗo hertiniri ɗum ɗo jantagol ɗum ɗo wowla wiya wi'e allahumma rabbana wa laka alhamdu ko hertiri ɗum ɗo li annahum sabu kamɓe kaanu ɓe woni no yasma'una hiɓe nana jahra nnabiyi sallllahu alayhi wa sallama feññingol nelaaɗo ngol ko feññita kon sami allahu liman hamida ngol konngol ɗo hiɓe nanano ɗum fa inna sunnata fihi ljaharu sunna on e ngol konngol ɗo ko feññingol ngol wonande almami
wala yasma'una qawlahu rabbana lakal hamdu kono ɓe nanatano maaku nelaɗo ko makayno kon rabbana wa lakal hamdu li annahu ya'ti bihi sirra sabuna o addanagol konngol ɗon kono ara ko o sownitoto suuɗugol wa kanu ya'lamuna qawlahu sallallahu alayhi wa sallama ɓe wonino kamɓe sahabaɓe hiɓe annduno maaku nelaɗo ko maake sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗo miɗo juulira ni مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا وندد فونداسيون توغالال نينتينغول مونغول فيو اندر ديبدن فو وكانوا بونينو يوافقون هبه حورونديرا في سمع الله لمن حمد اندون هبه حورونديرا e mudum هبه اندي دون كدي فلم يحتج ila al-amri bihi ɗum haton jinaali yo ɗum yamire ɓay nelaɗo no anndi hiiɓe nande ɗum e hito makko ngo hiiɓe anndi nelaɗo maaki juulire no yiɗɗo miɗo juulirani imo anndi hiiɓe anndi ɗum ɗo ɓe wowlay ɗum haton jinamo yamira ɓe annde kadi kono wala ya'rifuna rabbana lakal hamdu kono ɓe anndano nelaɗo no maakude rabbana lakal hamdu ɓay ɗum ɗum o sonti ɗum ɗon o maaka fa umiru bihi ɗum noon ɓe yamirayo ɓe wi ɗum ɗon kadi ɓe watta e ko ɓe annduno kon ɓe wonno nande no wowle kon ɓay ɓe nande ino nelaɗo maakude nelaɗo maaki warre no mi warrata noon ɗon kakko tilga ayya haqqille no jaɓi wonde ɓe waɗa hen ɗum ɗon koko ɓe nanali kon ɓe nelaɗo hertani ɓe ɗo jantana ko ɓe awa wi e ɗum ɗo kadi o wi hada aqallu ma yaqtasiru alayhi fi tahmidi hina al i'tidali o wi ko ɗum ɗo woni ko ɓuri fanɗude ko yondinorte kon ko raɓɓindinete e mum kon immorde e yettugol Allah saanga on tigi fotondiri e darna nden kono wa yustahabu ziyadatu ala dhalika no yiɗa ɓeydugol e hoore ɗum ɗon bima jaa fi l ahadithi al atiya ko ari kon e ɗi hadisaji aroji ɗo hadise goo arrifat ibnu rafi'in qal oɗo o wi kunna min woni nusalli meɗen juula yawma ñande goo wara annabiyi sallllahu alih wa sallam ɓaawo nelaɗo فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة سانغا نلا بانتنو سلامون كركوع وقال وما سمع الله لمن حمده باو بانتيك وما كينغول كونغول قال رجل وراءه غركو غوي باو مكوتو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سانغا نلا غاين نجول دنن سلمني قال وماك من المتكلم آنفا هم بولنانه ويدو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هم بولنو ريدو تجايكا قال الرجل غوركو وي أنا يا رسول الله كم من تيجي ونلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وماك لقد رأيت والله مئي بضعة وثلاثين ملكا capan tato e goɗɗum bida e wi ko hakkunde tati e jeenayi capan tati e goɗɗum malaka malaikaɓe yabtadiruna hiɓe cikkodira ngol konngol ayyuhum yaktubuha awalan ko homboye maɓɓe atto windugol ngol ɓe waɗa tiro ɓe jili kala bo tot asikkay concours wiya hena joni wiya joni awa ene wolde ɗo numéro kala ari sirɗomo recharge aray ko on ton kanko jeyi waƴeta ko pré jogui téléphone kal komin ƴetti yabtadirun ibtidar waɗugol tiro ciko hawjugol mubadara bidar rawahu ahmad wal bukhari wa malik wa abu dawud holli wonde no wowle ka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi tigi ɓeydu ɗum ɗo malaika ɓe cikkodira windugol ngol إذ يمندون وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة نلا دون نستيو بانتي سلامك أنك ركوع قال وما سمع الله لمن حمده
وماك ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وما كان نندو الله نانا يتو ودوم الله يتو رنكو أنجي ملء جاء وانك ساتي وقل إملاء أو ملء حمزة أندقل حمزة ko honde o windete ala satr ma o winde ala nibra ma o winde ala alif ma o winde ala wawi wonande wona jangoɓe ɓen ɗum ɗo ka imla no satti moƴƴi noon mil si tawi woni ko adimo kon kanko hamza on ko sukun ko hoore bindoro windete yani ko hakkude teri o aggatake hewra e fus wono mil a oɗon mil a samawat mil u ko tew hunde kaari tew mil'u ina'in mil'u al-ardi dhahaban mil'u fika hunde kon tew Allah yettore nden ko awodani yettore nden harande hebbina e asma'uji ɗin e leyɗe ɗen e koni hakkunde majji kanji ɗiɗi e hebbingol kala ko yiɗuɗa yo heewu ɓaawo ɗum ɗo ملء ما شئت من شيء بعد يعني بعد السماوات والأرض وما بينهما تاتيون وعن عبد الله بن أبي أوفى إتما يدعو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وندن لا رونينهم ما كانوا وفي لفظ أريكون قلقو يدعو نا كان يقول كان يدعو جنون كان عبد الله بن أبي أوفى وعن ذلك ويجتي كل ما كنوا راوي كان يتلو عبد الله بن أبي أوفى عند عبد الله بن أوفى كوينو كان يدعو كاكو كان يقول ما كونغو غو في لنيمو كو يدعو كونغو غو في لنيمو كو يقول ونو كو غوتو هم ما كاينو ما مدوتنو إذا رفع رأسه من الركوع سو بانتي سلامك كونكا ركوع وماك اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومعنى الدعاء طلب الطهارة الكاملة نلا نوانا او دعاء دو on so banti ka ruku wa inna alla yetorno ko awodani ko hebbinta asama on e leydi ndin e kala ko yiduda baawo dum don alla labbiniran e as-salj ko ndiyam fendidan wal bard ndiyam bubudan marmalle wal ma'il barid wando ko fillita ndiyam bubudan اللهم طهرني من الذنوب ألا لأبنا بكاتوجي لو تدعي لابا ونقني لأبنا مسننا مكاد منها بكاتوجي فب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ ونو تشونشول داني ولا توني تنقل وبا نقول لو تنا نقول لا نيوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده نلا دولين سوماكي دولو قال وماك رباولهم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما كأودو أدو أهل الثناء حمد إجارنيد والمجد يتدنغل أحق ما قال العبد قلن دو بدي حمد دكو جياد وولتا وكلنا لك عبد من فوق من مجد بماذا لا مانع لما أعطيت ألا هدو وكو قدا ولا معطي لما منعت ألا كري أكو وكو هدودا ودال داكو غطواتا أكو دي ولا ينفع ذا الجد نفتا جون جبل منك إمردما الجد
geɓal makko ma wakkilare makko wakkilare goɗɗo nafataka ma hay hunde sina a hoddi oɗo bad ahla athana'i wal majdi ko ɓuri selde konko waggol mo raf nasbu no waɗe noon kadi raf joyi on وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده سلي مكان كن لا وندي ماك إنه با وماك سمع الله لمن حمده وماك لرب الحمد كجيد أن يتور ودني كجيد أن يتور نودني حتى يكون اعتداله قدر ركوعه هاونا فتو ديلغول مكو دارو فيوا يت neɓugol mungol no fota e ko turino mana o turike waɗi ruku en andi ko no janngayno ɗum so ɓanti kadi o wona e ɗon berko embere ko wonno ka ruku ko himo hewno maggol ɗum ɗo li rabbil hamdu ɓa o wi sami allahu liman hamida ɗiɗo du'aji fof ko ya suɓo ɗo ko ɓuran ma o ɓeyda e hoore rabbana walakal hamdu o du'ora ɗum ɗo ko waɗa ɗum ɗo haray fopp no moƴƴi fopp no selli yo Allah arsuko en wawogol dewe ɗen fopp wawa nde julde warta kan kadi gollitirgol ɗum ɗo o jaɓanen kadi kala ko golluɗen e rewɗen kon fopp wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin amin goɗɗo e maɓɓe inni no woodi e yimɓe jeyaɓe mofta nelaaɗo ɓe Allah okki ko o kaali nelaaɗo goɗɗo inni hi no waawi wonde kono noon haranaaka diina wonaa kadi teddungal e ɓural ɓerɗo ko hombo jogii goonga mi landike on ɗo ɓerɗo ko hombo jogii goonga no woodi e jeyaaɗo e mofta nelaaɗo heɓuɗo teddungal ngal Allah hertinani mo tawan laaɗo kañum heɓaani ngal teddungal heɓuɗo ɓural ma heɓuɗo noone dewal ma ko wiyete karamat teddule ko Allah yiɗata jeyaaɗo makko o waɗanamo o hertinamo hara o waɗan ɗum yimɓe luttuɓe no woodi e moften laaɗo ɗen heɓuɗo ɗum ɓuri nelaaɗo ala suufiyankoɓe goo ɓe jogii mubalagat piiji feƴƴintinnaaɗi e ɓe ƴettay wano waliyaaɓe gooɓe ɓe yiɗi inna ɓen no okka no woodi sirruuji e ɓure ko ɓe okka haynulaa ɓe maraa ɗum ɓe waɗa misal on wano cheikh khadir ɓe inni moussa alayhi salam ko nulaaɗo ko annabaajo oɗa wona nulaaɗo ko o waliyuujo kono o janngini muusa tawi no woodi piiji go gunndooji ɗi o anndi muusa annda o waɗa ɗi ko feeñi kon ko muusa kañum ko anndi ko feeñi kon muusa ngalɗa a gaddata nafsan a haragta li togriga ahlaha ɗagadi yita cheyan imra a seeki a tufi laana kan fiyo ka yo yimɓe ɓe ƴawoye makka yoolo en mba waɗi bone enen lumben ha kadi lumbire laana kan an seeka laana kan joni noon a en lumbi joni fi ƴawtoto fof yooloyo en mba waɗi ko boni ne ɓeya kadi o fotte pay ko tungo wi kon caf hoore no piitoy to a ɗaltat nafsan zakiyatan bi gayri nafsin lagad jita cheyan nukra a waray wonki warta wonki tembe tapat la ilaha illallah en mba hina yoori ɓernde ne khadri inna alam aqul laka innaka lasani ma ya sabra mi wiyetanoki ma a wata muñude haaka no ɓe gertino no qisan ko annda jooni noon khadir firano e moussa gundo on ɓe wi ida dahara asababu batala al ajab sa anndi ko waɗi sabu kon ha hunden waɗi a ngallata e mayre hannde kadi kono ko selli ko khadir ko nabi ko annabijo ko annabaajo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam alaa goɗɗo heɓoowo teddungal e ɓural e kaawake
e mu'jiza e karama ewti nelaaɗo sallallahu alih w sallam ala min nal noon Allah okkotama conci labaaɗi ɓuri nelaaɗo ma suudu labaaɗo ɓuri nelaaɗo ma heɓa otowal ma darna étage ma heɓa jardin ma heɓa laamu ma heɓa ɗum ɗo e ɗum to teɗen adna o tawa heɓa kono giggol ko Allah yiɗata banu adama hetnana mo ɓural ala wawa mo gomni ɗum ɗo hara o yalti dina koy mo hoolike ɗum ɗo wonde no woodi goɗɗo goo ɓurɗo nelaaɗo ɓural ka Allah hara yon tigi o falji mawɓe men koynde ko ɓurnaaɗo mo ɓurna men yore men en fof luttuɓen fof gole makko woni ɗum ɗo ko ella molnaaɗo o wi landal imal ngal ko honɗum wasiytoɗen ɓe sukaaɓe wonɓe immaade ɗo yaha wartoyo ɗaɓanko ko fillita e yewtiɗo nde ñande ɓe sukaaɓe wonɓe yaha ɗo clandestin yaha woɓɓe lumba woɓɓe yoolo ɓe wonɓe yahude hiɓe anndi buyyahi yooloyke si ɓe yooloyke de haray ko kamɓe wari hoore maɓɓe haray konti wartiɓe ɗe sabu no inna hay hajju si tawi hakkunde maɗa e makka ko maayo woni tawi fayda ko heewi ko e yawoɓɓen ɓe lumboyta haray hajju waɗɗaki ɗum fuga ha en ko noon ɓe addi ɓe inni si tawi ida kana baynaka wa bayna makkata bahru fa galibu man rakiba albahra gariga la yajibu alayka alhajju si tawi hay hajju ngu kala sallah sallam maaki mo hajji o waɗaali woɗaaji ɗi o waɗi waɗeteɗɗi raja'a ka yawmi waddatu ummuhu o artay hara o ala bakatuma e gootum won ñannde yum makko jibini mo nokku o wii laysa lahu jazaun illa janna alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa janna hay ɗum ɗon innama so tawi no tanngina yani ƴewɓe ka laana o ko ɓuri ɗude ko ɓe yooloyto hay ɗum wiyata yahu ko yawgol ɗaɓɓoya wiigol no ɗaɓɓoyde eroji ɗaɓɓoyde no yahde Europe ko ɗum ɗon haara dagani on tika o yaha e hoore o riski ɗon ɗum ɗo no hulɓini ɓe wonɓe kadi e ɗi réseau ji ɗo suynugol ɓe sukaaɓe naɓa ɓe ma wallitiɗo ɓe woni ko maɓɓe woni ko woɓɓe goo wallitiɗoɓe haa ɓe yaha ɗum ɗo ɓe wartoyo ɓeeɗo kadi do haray ɓe anndi ko wonkiji yimɓe ɓe woni e julorde ɓe jogii geɓal mawngal e bakkatuji ɗi yo Allah o reenu sukaaɓe men ɓen wayna ɓe o waɗa barke maɓɓe o waɗa yondinaade ka ɓerɗe maɓɓe haa ɓe waawa wuurde ka leydi maɓɓe ɗo woɓɓe lanndi ɗo ko woɓɓe waɗi accident kanko chauffeur ji on e nder accident o yimɓe 12 maayi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kanko chauffeur ji on o maayaani jooni ko ɗum fayimo kanko fi ngol hoorugol diyaji ni yani ɓe nganndi mo wari wonki julɗo e hoore kawral haray piiji ɗin no fawimo diya ɗum ko jonnata yimɓe wara ɗon no ɗuuɗi ɓay no yoni no ɓuri 1 milliard farangini ɗum ɗon ko haqqe siɓɓe wara ɗon haqqe Allah on ko kaffara on ko piiji ɗiɗi si wontino mari rinɗinteɗo ko yo rinɗin ɗum ɗon siko rinɗingol ɓen ɗon 12 noon mo be o rinɗinay ɗum daande o rinɗinayi yettesoɓe 12 yettesoɓe 12 o rinɗinta sellataka o kafa waraɓe ɗiɗo o rinɗina gooto ɗiɗo kadi rinɗina gooto ma tata o rinɗina gooto ɗum ɗon haalala daande e daande si tawi o mara ko yettesoɓe rinɗinteɓe joni ko yo hooru ɗon anndi ko wi'a wonki be ko yo hooran ɗum lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko ɗum woni ko haani ko ɗum woni lasli o wawi hoorande ɓeeɗo oɗo o fowto hoora kadi o fowto hoora o fowto kono 12 no ɗuuɗi onon karama ko ɓe goo ɓe inni tatadahalu kaffarat ɗo ara e ɓayno ɗuuɗi yo anni yo wonkiji ɗin ɗon fof hawtiɓe
waɗiri kaffara on horugol lebbi ɗiɗi jokkondiri fi maɓɓe fof maɓɓe o hoorat noon o toro Allah yaafoye ko lutti ko la Allah ɓayno ɗuuɗi ha ara e waɗirgol noon ko ɗum noon ɓuri sina ɗum ara e gurna makko ɗam fof ata ko horugol o wonata oɗo landi o ɗi du'awuji ɗo fof jantade ɗo si omo wawi wadde ɗi fof e ruku goto ma sujudu goto ala ko haɗata so tawi kanko toɗe julde mo wawi wadde fof a wiyaka nelaɗo ɗum e mo ɓe maɓɓe ko filli koko andi kon koko o nani kon nda no du'o ko ɗum o filli ɗo wa tawa hawtoɗi fof e ruku goto ɗo wa tawa o ruku ɗo o ƴettu ɗum ɗo ruku goɗɗo goo kadi o waɗi tanwi waɗugol tanwi on no moƴƴi wonde waɗa ɗum ɗa wonde waɗa ɗum ɗa wonde waɗa ɗum ɗa so hawti fof kadi na yalla ko woni toon siko almami yo andu woɓɓe no ɓaawa makko woɓɓe ko nayeɓe woɓɓe ko ronkuɓe ɓe ko jon haajuji hawjuɓe sifa wana noon arayna yon tigi juuti ŋaake kanko tun woni julde no faalaw yo gerto nan nan hanki en hecci hanki en janngiiɗo en hecci hanki en janngi ko sharhu sunna fi lusumul aljamaa wa imamihi yani wondugol e jama on e almami jama on almami wiyaɗo yalli ko almami on ka julde wona almami on ka julde ko ardiɗo on ɗowowo on lanɗo on hoorejo halfina ɗon fewndo fiyake julɓe ko woni ko fanda ɗon wona almami ka juulide almami a juulirde kanko kadi no woodi almami makko on ko lanɗo on woni almami on fof nan woɓɓe landi wono jama moɓodirgol waɗana sadaka fatinoɗo mum on ana hitande be hitande siko hewti ɓe waɗay so tawi ɓe suɓike ɓe wi joni ndu lewru ɗo ndun no moƴƴi ɓuri lebbi luttude ɗin ma nde ñalalɗo no moƴƴi ɓuri ñalaɗe luttude ɗen tawi wona ñalaɗe ɗe Allah ma nelaɗo suɓi wiɗeɗo no ɓuri ma balɗe suɓaɗe wona joni sappo arno on ka donki ɗen ɗo no jogui ɓural feere wat waɗugol dewe e ɗen ɗon huulal ngo waɗa dewal e ɗen ɗon no ɓuri moƴƴude e balɗe luttuɗe ɗen e suumayeme e ñande jumane dewe waɗade ɗum siko ɗum ɗo on tigi suuɓi kono ala joni suɓɓama suɓugol dimanche e nder dimanche ɗo no moƴƴi ma yaaɓe limana ɗum ɓe na tenere nden ko tenere nden ɓuri moƴƴude suɓugol ɗum ɗon no harmi waɗugol sadaka woni ko sadaka fi wurɗo woni ko sadaka fi mayɗo hara kono suɓira wurɗo waɗangol mayɗo sadaka si tawi on ti ko mawɓe mum ɓen waɗani sadaka on baraji ɗi hewtoyeɓe woni ko sadaka duumotoɗo wona darnalngol ɓe juulirde anni yo baraji ko heeɓi ka juulde ɗon wo ko kamɓe jeyi ma asa koloyru ma asa taraw ma en tout cas piiji hara ko duumoto ko neɓata ɗum ɗo no haani kam mo mawɓe muɗum faati tawi ne jogii moyen no haani ka waɗa ɗum ɗo ma ɗum sadaka on ara na duumotoɗo ara ko ñaamete ma coñci ɗum ɗo no fottana wonde baraji ɗum ɗo hewtoyay mawɓe on tigi ɓen si tawi na mawɓe on tigi ɓen o waɗani hara ko weltiɗo makko ma ɓeygu makko ma debbo waɗani moodi muɗum yalde hewtoye ka hewtoyta no yeddude hakkunde karama koɓe ɓen kono ko ɓurata inede kon ko hewtoyay joni noon e ɗi sadaka jona ɗe waɗede piiji buyi ɗi tawata ɗi hanano ukkitade nde tan ɗi ukkitike imma kayfiyaji inne joni ko bende ñalande ɗo ma ko fewndo o waktu ɗo ma ko bende nokkure ɗo ma be alqur'ana jangge ton waɗe adaduji ha sabakari ma inne wi astahfirullah bi ha sabakari ma yo jangge inna atayna la bi ha sabakari ma ida ja nasrullah la ha sabakari ma alam nashra ma ko wette wana noon
adda toon do piiji ukkidina nder toon ɗin piiji ukkitiɗɗon nin ko bidaaji lutti e sadaka on tun on ti waɗi sadaka on o jonni miskinɓe kadi ɓe ñaami haray inchallahu baraji ɗin ɗi hewtoyay kono no foti piiji ɗin tawi jillidir ko yamira ukken toon piiji goɗɗi goɗɗi yamiraka fof puufidirgol piiji ko yamira ko waɗa hay ko yamira kon ronke jaɓede sabuna allah kanko piiji ɗin ko suɓata koy tawi no tuuni to o bugoto fof nam woɓɓe lande aussi accitugol waare ko farilla kono nelaɗo maake sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ma on o wi'i mo tawata allah no wi ko on ɗon ñentinta o wi qassu alchawariba wa afulluha fembe susungoji ɗin ɗon yi tertoɗon mbayɗe yaafo ɗon wota on fembu wota on meku wota on taƴu wota on kuppu kono laaɗo sallah sallam tawi ko goonga hiɗa yiɗi nelaaɗo o wima ya waɗu ko hayta waɗa lorratama allah o masinara ko e leydi tawa sa akkiti warnen ɓe sokete ma ɓe warete sa ko fi danndugol wonkimaki naam siko noon hewti ɗon addaruratu binu mahdurat illa man ukriha wa qalbu mutmainu bil iman kono wiigol toon no gasa si mi akkiti warnen ɗo gasa son simi ƴamoyi ɗo jiwo mi wiya falaka waare hakkude e waare ko wa yaaɓa ko wayi tawana noon ɗum ɗon nangantoon kadi allah no walli e ngenen laamu ala wiide ɗo fiya jogii waare ɓe tamdine fiya jogii waare annda hannde julɓe no jokka sabu faljireeji ɗi julɓe goo woni e waɗde e sabu ngayngu wonngu ngun hakkunde julɓe ɓe wonaa julɓe jogiiɗo mbaadi julɗo e nokkeeli goo wonde haray lande no jokkimo ɓe o tefe kono mettaango metta sooɗude si tawi on tigi o jilla o kaaki e piiji ɗi tawata ɗi tuulne l'islam on ɗi bonna innde makko nden so y tefa tawi o tawa kay ɗum o tettete haɗata on ti jogiiɓe bay no jinda Europe no jinda Amérique no jinda nokkeeli fof tawi ɓe jogii bay maɓɓe fusi ala ko jokki ɓe si tawi o ɗeñƴama ɓe ndaaroya ɓe tawoy ɓe ndaaroy siira makko o no wuri no ɓe tawi oɗo ko haaji mum o jokki ɓe tertomo ɗon haray ko wattango yiya dey sunnaji lan ta neɗɗo hertir sunna ta neɗɗo hertir diina muɗum kono laaɗo wiino kon ya waɗu anditi ko laaɗo tampi kon yasi ko ɗon a tampi kon fof na sabu ma sabu meɗen enen julɓe ko ɗum yaltirimo madina makka o piya o raɗa o waɗa piiji ɗin fof sahabaɓe buy lutti e muɗum ko fi yo ka diina yo ka tabutu yo ka hewtu e ngenen kadi hertiren ka waray wattanen fonɗo fembugol ɗiɗo e mekkugol ngol ko mekkugol ngol ɓuri moƴƴude ɗassu chawari ɓuri moƴƴude heefugol ngol no waɗi karama koɓe goo iññimɓe añuɓe waɗagol lanseeti heefa o waɗi woɓɓe goo daguimɓe almuhim e mekkugol ngol ɓuri moƴƴude woɓɓe wi yo kabbiraal ɗen kadi julde e ra on waɗugol mo damme waggol mo sukun honno ɓuri moƴƴude allahu akbaru honno ɓuri moƴƴude arabu ɓen kaɓe daroto kamɓe koye hoore sukunu ɓe daroto kamɓe kaɓe darotoɓe howay allahu akbar ɗum ɗon ɓuri moƴƴude allahu akbaru e hoore toon timi allahu akbaru nawno bonna julde ne bonnata kono kono ɗa ɓuri moƴƴude laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal